Tini sakolpini ogas boisesini kolpi ke awo chung mantingmo produce kisur manikyode Burma phaikwa chori bai kaiskau bro IDP rao phelai moni kauno tuye phayo bunga gortolan ching helicopter bai nirbason parawo klaiye phaye phaikho ha singnangye chori rao bai kautma salayo aboni paikhe kaiskao phaye kautma salai phipio kautma ke bodi se bungkhe sungha breke phelai mi chori rao bai ba ye abong ke saha sachik tham July ni horwo sarini dain snik sarwo bolero pickup te hap pungriye chori rao phaye no khungtham nosto khe morao inke OC video rao bai khe chori bai bru kheye kautma salai morao aron chingye moha solution kroi ke ungye uchi ha attack phai morao salai ha arpho bubagra ke sungha sakol pe do July yoni onglai mosno se sadi ha anuke sakol pe do July ni onglai mono sa chomokar dononjui pho hiao bungno buye khoinang tha morao bini kutai rao chi ye choroi bazama rao bu khoinang morao abini kauno sa akhe bazar thanai bai phaino ino pho choroi rao lamao kasoye bumo kauro salaiye salaiha abodi se gonthona gonnagule bai khub thangong hi salaiha bubagra khe sawo aino ya o talla laidi SDM no sadi DM no sadi police no sadi akhe bungno pho sekna hi sawo tele akhe takba laidi bengri settlement no oppose ke pai tongo Mizoram o pherauri chupai tongo ye sawo abokhe bing se sauno ete khe tongpho asu time laye sarkari no Syria khe tongkhe chungle ya pherau saye thuipai se thawan le ye saha akhe nra arnkhe nra bulai khe Mizoram pherau pai thangdi ya khe makhena ye bung sungphuo sungphuo khe sarkari se jodi bodi khe Mizoram pherau pai thangdi hi hingma hingkhe chung Mizoram pherau pai ma thangnai ye salaiha inke Mizoram akhe protection mainai de hi songpukhe maya pho sauna buto khya tungsingke yaule ma pheona ye salaiha choroi no ringye tele body khe tanglai sti ya ha inke chungbro no phono tele body khe tanglai sti hamlai to nai thalai to na ye sao inke sakao lamar kungo tangnai rauno puizar ya uya khetun ya moro kautma saye bo area phochi ni kem area seitma umi bo sakano resettlement location klai siria hinye sungpia abono khe tanusri bai ang salainai hinye sawo last kau samo khe brokhusni buani rono nangkhruanai baburanjano rang saisi kolpichi reklaidi hinye sanangpio khe abudi khe choroi rauno phono chini bruno samodi khe ek thalaye kaham khe ton makau bungsaye no choroi bai bruno kaham khe thalai to nai trek balayak tulaya khe joto Tripura ni hamsa bai hamsa modi thalaye ton makau ro bung bruno samodi khe choroi rauno pho sawo phaidi chungtao bungkau samo thethino pho khnale naisingkhe हलम बस्ती ये फाइकुआ एवं ये कास्को कैंप में आया था इसके बारे में आपको क्या मेरा बस यही कहना है कि मैं यहाँ में शांति चाहता हूँ हम लोग सब एक ही हैं हम लोग के चौराहे हो हम लोग का ब्रू हो हमने चौराहे को भी वही बात बोला है जो मैंने अपने ब्रू को बोला है कि हम लोग सब एक हैं हम लोग सब एक परिवार के हैं और जहाँ में जिसका घर टूटा है जला है मैंने स्टेट गवर्नमेंट से बात किया है स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ में भी 15 से 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का बात किया है स्टेट गवर्नमेंट ने हमने भी अपने EDC से कुछ फंड ऑफर किया है और यहाँ में मैंने भवरंजन जो हमारे EM है उनसे भी बात किया है मेरे CM पूर्णचंद्र जमतिया यहाँ में है विजय रांखोल यहाँ में है और यहाँ में भी जो 7 या 8 लोग इंजर्ड है उनका भी कॉम्पनसेशन मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ और EDC भी देखेगा कि उनके फंड